Kua whātau te kaupapa a Huarangi e kōkiri ana e te kāwanatanga me ngā iwi whai ngahere, whai rohe ahu whenua hoki. No te rānei I whakatūria ai he hui ki te whare tupuna o mā tātua I whakatāne, ki te wānanga I te ahu pēhea o taua kaupapa I Naianei. I reira a Hinarangi Goodman. He kaupapa e kawea haere ana ki ngā iwi a rohe o te motu. Rā me te hiahia, kia rangatia o rātau whakaaro, I mua tonu atu I tōna whakahautanga. There are three options. Those options are firstly to take away all compensation. Secondly, to reduce the compensation. There's a number of ways that could do that. Thirdly, to provide the compensation, but to then take it back off anyone where there is offsetting down the track. Hei tāte minita anō I tu atu I te kaupapa e kōrero hia nei, a rāno e tahi kia whakatika hia. There's been a number of issues that haven't been to do with the consultation, in fact, but around the way Māori trusts and iwi can register under the ETS and the processes there. It's a bit clunky, it's a bit slow, so I'm taking that message on board. A hakua ngā take kawea haere nei I te kāwanatanga. O tērā tonu ke e whakahēkahi ana e tahi. A rā he takahurihuri ke nā te kāwanatanga, e takahi ana I tāna I o wati kia ngai Māori I ngā wā ki muri. Kōrero mātou e tautako I nā whakaaro kia takahurihia nā ture e hia nei rātau ki te whakatakota mai aina. Tuatoru, nā rātau ke I whakamana he ture, hei hou mai kia tāua I te Māori, mo te poropore wā tātou rākau, ana ka whakatipu anō kia kore e takahurihi hai pāma. Nā te kāwana kei wera ture hou mai kia tātou. A pōpō kakawe atu ai tēnei take ki roto o te arawa. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.